Tá na seo fós a gríil ar bhaile clia ag freastal, tá sé ddíra cartanis, Gradaim Nós gabhís a hochtég, hepar bhí mu ag críú bea, hep ar an lína farír, agus cum mar tamas ráisnis, agus in éanaach lom, tá lána caiisi, cos tá tú? Gur maiget. Iad the jazz tú, ag tú, spar bhí tosa aniunthe ar neardas a fáinne ceoltóirí na bliana ar fún is solta sin, bhí sasla sin. Yeah, well, like, bhí cíle do C.E.A.R.T.A agus, like, rinne si dúirdagan le físeán a bhí cógalantas, dríochtúil, bhí mé beag nach a clíine ach tám cearcalarne. Ba ceart tú an rá gur bhuaí cíle an dúir sin. Ar an rocker, ag bhaine siad anset, listen, bhí an blion agus san nuirí, deisi tú do C.E.A.R.T.A album, féin, ina son bhí sin? Yeah, bhí blion do C.E.A.R.T.A crackáilta gom, like, anómarcha giganna bhí sé crackáilta. Bhfuil mé antad na bheas an blion, tam just like tógáil sosa inis, scríomh cruthú rudaí atá bhíún bhí láthir, ach ag buna trí las rudaí nua, so fan go bhecamint. Agus ag Lord fi rudaí nua, bhína mé héin agus tú héin, tuaigh na rún de le chéile, a bhés an Lord fi fós a gapan tú? Níl is go, man bhfuil sé fós faoi ceilt. Ok, so go bonusach, hui mé héanagus a héin, suas ag sléifin bhaile clia, agus hafad mod 3 óra an tífa si de deithir a clig, mar sin é? Bhí sé soch cosúil le scan an haar film, like bhí sé cóaisteach fest na sléibhte, strán cherry, ag déanamh Aaron. Yeah. Bhí mé héin soltas? Bhí sé go hénta. Déad táí le fecail gan bhfuil orna tí. Laura, bíú Annie Huggett? Like, tá sé fós a teacht, like, aní ar fad le dul, yeah. Listen, bon soltas te mé an barthú, gur míle maigad. Tá mar fós an seo ag freastal ar Bloc, ag freastal Gradaim Nós ar Bloc, agus ar tíomh tá siad ag rálum go bhfuil cúpla as ógin seo, ní cap, bhí an set ógah, fair play, an job ar fad. So Caro sibh de Jeff Bain inús, ní se? Jane Maina hin, Caro meise. Bhí mé far seo anóg, far seo Jay. You know, hín fiú beá, Jerry? No, ní dóile mé, is tá gur smuoineán, you know, in income wahar mahar, but sinna méid. Listen, bhí sé bhín dúis nach fáinne fés an na bliana, bhú sé stúil lei sin, bhú sé stúil lei sin méid ahantas an feit go bhana féin. Is that in your but hug R.T. could you order and Even though being to torture Mac for R.T. and Tamar Fad. It's Kenya is you know a love-hate relationship with him. Right. They're 10 or get R.T. Also good. So she's actually going to bring she. Get how Shafunia teach you Cahar Martian. I mean I'm smiling she. Hold on a shot. JJ just figure Lord lads so Connors a Hanny Toss Shacks about Kasha. Maar there's Actually no really shades in the scale go on is in scale. Okay, well, a couple of blino hen during the lads me names in my Hassan car C.E.A.R.T.A Leon you know agus Kaisha Mala hat my Hyun agus Glaxid me Cursid a Wallach Queen Labby me behind the River agus River my foster fair play if you know but agus V arms in the beats again on the Queen Labby hug shit Aaron Ross the Buan hand few do agus follow me he's big man I've she thought you agus She's a land assassination, I will. No, it's full of me, and I What's the geku? No, being arms at 8 and 8. Oh, scandal like listen, as be Annie Hog, shin kneecap and shin. Party Jack. Cause it's happy bear to 20 heart and 5 piece. To me hit agus the Hamer Blue card or Twitter I will. Oh, Tom was in a piece, yeah. That's much in Katie or not. Listen, be Anne be nuggets say. Peter Shenham, or foot in the hatch, carried in the book, fun she hasn't marked the chicken shop. Yeah, we the book bunch of blend that story, we made the field we made cast again, electric picnic, agus Lulunas agus Soma freshen, agus we couple of gig am le McFlannery, we gig am le McFlannery, agus the Saw Doctors freshen was my own, so he's just my Harleys, you know, my Harleys, you know. More just my Harley, yeah. So yeah, we've seen the point just movie am Lena, so yeah, went around kind of us. Look on the J, Rutikins Martinis, Lena, so yeah, pretty much get close. Still in jazz agus safari agus hula me go screaming to yard or on Bonnie head or Horlia daher and fear skillation. Yes, fear, yeah, mar vi sin going ski, agus tá fós, agus casa, so vach me vach Bertrand go hard, well mer agus goilge, vach me ski le hele mar tá sin múna go an cui an stíl a tage le skiven go hard in goilge, so current sin go morlam, so yeah, so and isn't part of you Annie Hook technic and barhu. My hain. Ten you smoke ceoltóirí or teacht and shot much lower anish less than scaff shaw. It does bar own no snoddy okila. Hello, Constatu. Tatu Lar Cora. Well bait to Lar Cora Ella Lumson it Constatu. Tommy Ottawa. It does bar Cugard has very tosse and Gradaim a bhí area ag Bloc so sin banna na bliana. Yeah. Ceir cap vision with Saslish. Bhí mé an tógal sé, ní nes bhí an banna. An banna ceol, yeah. Bhí mé an tógal níir mé smaoine for Gradaim now tús now einwood. Bhí mé an tógal gachtain eile. And then bhí mé smaoine for bhí only ceir out on a chain, so one to roof out on bhí mé size road dear. Yeah. You know, kind of
déanana mé sais Bloc out a gachar timppla orm. Ronan, tá sibh sé ar an bódan is ar fáid trocha blian nó níos mó, so mar sin de céáis cóirla a bheits agad a ggóla le GNí cap agus na boc níos áige an seo teag tosa amach. Ó cáirla. Díirecht do bhá go mé sean becág me cáirla a Yeah. Ní mé cinnte bhfuil sin Cóirla inta dríir a fásta mé géirí. No, well, tú gach seans go cága me cáirla acu dom. Oh, right, yeah. Nor bhí mis pe gaig bed go síos na féidir, nor bhí mis na féidir. Cheap mé go raibh mo cáirla ag tasal ó gach duine. Ní ró. Ó a beidir go raibh, agus duine mé dur gachta, but ag níos ní mé cá cinnte. So beidir go, mai orm sa éisteach lá chun an cáirla, you know. Hey, caháta mé tú a chur an Gradaim Cheoil Nós nacht. Tá mé, tá sé mála column. Mála column, galanta. Galanta fa, listen bu Annie, how good Ronan, where just lad. Agus ag an tab seo fásta Keto, agus Shaw Lin, to Shaw Lin. Constatashiv lads. Bhí an blion agus se fásta, bhí sibh san Austral to C.E.A.R.T.A to sráid telefís agah mar sin dé buc fin se díomh se go dtí seo. Bhí an Austral go hála na chamará. Go on, sin cup the rún fin Austral, come on. Go on, inside story to Gary out of Mac, I want to sold us, yeah? just ní féidir dul mlíonna sinna. Oh yeah! Mar tá tosta rá an choláiste. Tá mé ar an glas. Yeah, tá stáidir a cén ruds. Tá mé ná an glóradí ach cha mé fanna farráis le go bro deile ach tá mé déna riverí Riverí. Come home and therefore the one sold us. Tá mé ach tá mé ná an giganí ana freisin ag an am chéine, but ní an mid chéine so cha mé brano cha mé fannacht an sidelines le cúpla rods. Yeah. Bhí le an nótaí bín. I mean, dáir staach an freisin. me einta gets a shift on ditch fast the vision for centenary. Like to gacro jant agaf na bhfuil am, ní inú fáil Janu agaf. Tá blast. Go on. I know, tá mé mó darna album scríomh agus ban an solta sin lech se tá fadar an gé ceanna scríomh agus uair chéile so tásúlam nach sin ar sin am an uair ach beidir mé the canal surprise on. Yo. Béile fecail. To give you what that's scéalú inis, no? Exclusive doing your Bloc. Grand. All right, so Ní is am hain fiú so. Dai Vicar Street, conas an bhríse sin. Bhí sé dochreite. A lehéad de ihe specialta dúine. De gan ná le casmant na gigan nímór, but bhí sé seo specialta agus bhí sé agrú aganne agus bhís daoine bhí cinlín dar linne, dar garda agus obviously daoine eile chomá ach just ag bran amach ar slú a lán dhaoine just is scradí. Like sa ban soltas gig bhí forwards gaige bhí státa bháin bhí what nínar agan ar an státa casa. It's just bhí sé specialta bhí sé freisin Cathal agus Conor like bhí Cathal agus Conor linn like pretty much on tús but tuir sé runní mag brain gan bhór ach bhí sé hána sé ras gan gig sin just gan couple orna go déir bhí sé sin ionach freisin like. Agus tá sráid telefís ag teacht na agah níos and rís gan bhfuil clás ach béis ag tosú cinú a rís. Síle mí ebrán a bhí sé tasú, so tá really tnúla sin now. I'm making him neither. I'm making case because I should force to go over it here and I will. Yeah, tá supposed to go over fi láthir, so nílam omláin cínta canúil sé tíach like idir an dálinn tá hééis an chéad lehéana agus idir an darna le a hafid be san Austral, so idir sin so tá brise mór míltach idir an lasá. Well, lads, listen to Annie og fasta og stakk me egen barship níos mália. Gani and out. Okay, yeah, come on, Budweiser dumpster, come on, okay. So la sinna méid slán. Sinna méid uine an seo an nacht on Sugar Club hí na Gradaim den sco her fad facelif se gachra ekel a ríis. Leathanaigh Facebook seo, bé mod aráshlih gan bhfuil gur míle maigah sa bhéilinn, Jane Kitty rilla, slán.